Syulu tu dipakabor olan puang selama asitamu ulen dui umpama tanda pena channel YouTube IKB Bahasa Toraya. La dinandungan tu karena puang lan misa ulun na panandungan ia metu batas siatang mak patongan dolo joma itu ta masa mayang. Kura semang puang maklin kani pasitamu sule ulen dui te channel YouTube IKB Bahasa Toraya. Kadami kita mali laki nandungan ya moto ki patongan kumua kuasa pena masang lomi puang lah untuk bikan ni tasak yang makan sorana sang orang ini kadami. Haleluya, amin. Syulu tu dipakabau orang puang yaitu Pak Basanta dipilih lamai mak penduan nadatu angka makan pisan karena puang ke dia moko mumale umpesitamui tu peson nada tu Samaria sia makana la ko tau ia to mai kumua ta era kapuang batua di ulu Israel ammi malera mekutana la ko Balsebub dia tanda to Ekron. Syulu tu dipakabor olan puang umba dani kabataan jona puang inde duka to dani katang mak patonganan lako puang umba dani katang mak patonganan lako puang inde duka to dani kanoka pak kaboro siapa tunduan na puang ulelian yate umpamana sai kumua ia tu kanoka pak kaboro siapa tunduan na puang ti paranduk dio mai kabataan lako puang ilan tekatuan dah Pak Basanta di po ulelian dio na Ahasia datun na Israel ia memaadin lamenda di pangadaran dio na kabataan lako puang tu umpamalam maka patonganan ade kapakulian mak tangga malolo la umpamana samisa apa na makatampakan na kanoka kama dio rinan na puang lan katuanda ia tanda rampoi saki la usanggang sunga na tu Ahasia yakin na la unda ka apa tunduan na puang apa mak palula kora di atas singa ia metu Balsebub penggauran ia to umpamana sadio na kabatan na laku puang sia kaum kanokaranda puang ia moto na soy puang tu Elia kilala itu Ahasia kumua laku ko pak tunduan la ko Balsebub ia memisa kesalahan kapua moi na susito nakano ka Ahasia tu pak pakilalan na puang mak katampakan na tanyaman na tae na maleke apa sama bela-belan na duka sia tuo tang situru pak porayan na puang syulu tu di pakabor ulang puang ia ke ditangayoi temaya agan susite mindarah tu taanga sia tarannuan la betundui indara tu taanga la tarannuan la untundui ki kadang puang napakilala ki kumua angai syaranuan itu puang da ami bata lama serongan laku kalena inang puang tu oto na kamotoran siapa tunduan tah amin. Puang ki anglu syaki patongan kumua inang kamo mo puang kapenong ki oto na katuan siapa ngalalan kasalamalan ki kamu mana puang tu laki dang alam tekatuan susi tu kadanmi tumangka kilalakan ni kenalampukan di temi kara-kara katuan den nopa puang ki tontong bangala patongan mati kalemi la usap tuang komi la umpataru ite katuan ki kamasih mukan di puang teranak mukan ni la umpataru itu katuan ki lan sangana puang Yesus Kristus kirampo pasambayang amin. Kura semang ako kita suranasang oleh mendui kasih pulungan telan di channel YouTube IKB Bahasa Toraya tontong dipakilala tontong undukungi di channel YouTube nah sa bulan-bulan nata untandai sia tontong la menda di rongkok pasak kalau kita suranasang salama puang la rondongki.